ethi guqile enye insizwa phambi kwenkosi uThimo kanje insizwa khona umfana wakho wakanqaba ukuthi usihle wathi sefese kanje inkosi wafika ibika sema seqedile inkosi ukuthi inkosi khoyile namntanami yesiqalaza lensizwa ibheke ukuthi inani emsiveni inkosi ikhongolena uthi baba inkosi amakhosi amboni lutho ithi inkosi yini le iyaphindisa baba amboni lutho ithi inkosi yini le ikhomba kuye emlonyeni wayesekhumbula ukuthi ufaka izinyo legolide yasithi inkosi mntana wasesho baba inkosi izinyo legolide wayesethi ushembe kuyena enenhlahla etshela uNkulunkulu ngqo hayi ephupha wayesethi ushembe kuyena mntanami umuntu ofake lento asibonani la emhlabeni sona kwelisayo ithi ngathi kwenzani wena zawuchitheka lawa mngagqoka mkosi lawa mngabhathi igolide uhuqa amehlo ngomuthi uyakuhloba ngeze laba kuthanda bakuvela besize nothufe ulobani uNkulunkulu kuwena mawujelisa uNkulunkulu uthi wabona uthi uxebela wakhe amashude ubheka kapende azolile ibala la Deuteronomy 35 verse 5 azolile ibala labo akusilona ibala labantwana bakhe basizulane kuphambene nesontekileyo yiphindisela kuJehova kanjena na kungoni nina abantu abaziwu laba ngahlakaniphile kunabantu othe phuma kubekhaya usejenzisa uNkulunkulu umenzeleni wanje uthi ufika uNkulunkulu njani manje yabinga inkosi yake yathi kuba umqabenje ethi manazetha kunesikhathi esizayo la nohlala khona nabantu basesihogweni kodwa ningethuki kuyobe kuzingane zenu zobe izidalwa yini zobe ziniphekela ukudla zinenzela yonke into kodwa kuyobe kungabantu basesihogweni abuza amanazareta baba sebabona ngani wathi ushembe bobe bependa inzipho bobe besithuma yonke lamanyala enziwa abantu bobe benza yonke into amadoda njobe ngongqingile indawo amaningi eqoma nodwa yathi yonke into bobe befaka amabhlukwe njengamadoda abanye besifazane ithi bonke abantu basesihogweni namhlanje sinabo bangamanazareta baphuma la nje bakwenza yonke lento abanye bapenda inzipho bakhona khona ethempelini ulobani kuNkulunkulu Soyana, 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 laphathi engwabuyise wayemncane ubewuglama engcono esebenza kahle nemali lona samhlolo akatshelwa kumuntu onemali wasithi unemali ngoba ekholwa kakhulu yayiselensizwa isihlula ubona umphethe emzini wawo yahlula umuntu esifazane uyabo indoda ilayithi milolaka ngoba iyafa umuntu yahlula umthetho yaqonela abantu besifazane babashaya umthetho egcekeni ekhona ubaba lensizwa kwaZulu wavela kwafikisa omkhulu wayo wathuma umuntu kuyona wathamba umbuzele kulo mfana ukuthi umusi ngolile sesizaphuma ngaphandle sahlala ngaphandle ikhali ngolile uvumelelana ingane ifaka amabhluku egcekeni na wathi ayikhuluma lento umkaZulu wathi yabheda ubephupha lo abantu banemali umfazi onompembe wathi uyabheda uyaphupha ukanti uzohlala emithetho yabo engaphucuzeki la emzini wami usho umkakhe wa-understand uZulu indoda elungile ubaba umntwana ulungile hlale kuzangozolo ngibheka phansi ilungile angiyazi indoda okhilungile ubona uthothobele kanjena nje kwenza konke amanye inyakanyaka emzini kayihlo omkhulu wakho nje uyisinokwe ubaba uZulu
abasebhona bayinaki le uthe buye egoli ngenyanga ephelile walapho koNongoma sebuye egoli lethi enye indodakazi yakhe ekhaya wathi sebuyele emva nemoto yakhe wahlangana netruck yambamba itruck yamfaka ngaphansi kuyona yayigoqa imoto kaSulu yangaka yayigoqa yaqhamuka amalanga abi imoto kaSulu bathatha itruck leyiphose wafela phakathi uSulu wanqonqa wawasha warosteka sonibone rosti inkula emgwaqweni nalezi ingingi warosteka uSulu wafela phakathi waphuma umoya uma lapha ekhaya sebebona ukuthi hey ulaka lolu mabethi bayobheka kumuntu laba babonayo lwalizamhlola avela kumuntu ningangenisha endlini yami mani lapha eminyango lo muntu enisengayo uSulu lo ofile nisengayo ekhaya ubulewe emndeni yakhe uSulu imndeni ifikile yamtshela ukuthi ubusungcolile ungolisethe ingane ngamabhlukwe njobe efile nje ubulewe uthi akanamsezala ukuthi imndeni imthatha ethi umsebenzi wakhe awukho ekhaya uqonelwa unkosikazi uyena oshamthethe ekhaya wafa uSulu ithalensi zihambile emsenzini yengcwaba uSulu ngesonto elilandelayo kwafika umbiko indodakazi kaSulu ibisebenza le egoli isebenza kuma-ambulance iyona eyabuya nesikole samabhlukwe yazofaka ey'nganeni ekhaya yafa bangcwatha amasonto elandelana eshilo futhi lo muntu wathi nomama wekhaya uyahamba ngumhambi emhlabeni beni ikhona ikhadala engizongena ongenjabu welonga amandla akho ngizohlula ethune ngiphe Nkosi amandla akho ngizohlula ethune indoda isiphothobala emzini eyisemkhulu wayo iyafa indoda understandayo lithi kunobaba benolaka ungoni benolaka kunothi esihogweni lolaka lakhona nalo libe nomqondo ungabi ngolethi uwula sisebhidlisa umzwazi ayikho into eyiqala njengokuthi iy'ngane zakhe ebhekeni zifaka amabhlukwe usho ukuthi wena baba usesiyona indoda ziy'ngane zakhe amadoda uyakudeserve ukufa umfazi mayengagqoka kwendoda nendoda mayengagqoka umfazi ngokuba bonke abenza lokhu bayizinengi zokujova uNkulunkulu uThixo wabo hhayi kimi mina nasi isihoga nginalo nesi uma kwenzeka ukuguqe lapha phambi kwabantu ukhulumela ukuthi bekuthande umshumayelo oshumayela kahle unenkinga webhasopha ungabi kahle abantu bemubi kuphike osanawo bheka uThixo akasoze amlahle into neqiniso futhi akasoze abasize abashingayo inkana ayisebenzi uma kuyozulile umntaluleko ophende izipho kunina labo mama la ngiyadaba ukuthi uNkulunkulu lobani uma ungena la udadewethu wathi u-antehleli elele ekhaya wabona ngasibona sesethempelini wasemngeni inkosi uThixo ithe mayifika ngo-anti yasimthinta ikhanda kanje ithi pho yini lela wena ithi abakukhumula into efaka iduku lakhe limphuze ensimini wathi alifake iduku elinjengeli bandla hamba wathatha iduku elimhlophe kuthi u-anti ngaphuma ngikhanqeka ngigijima ngoba ithempeli liseduze nekhaya waze wangena ekhaya wabuya neduku elimhlophe ekhipha inkosi ngesibonakaliso imkhiphela iduku elimphuze ensimini lamadukena nemali eminingi angazi abantu noma bese wathi uma ibuya wayifica inkosi isile ukudadewethu onama mina uhlala ngale kwadini
athe ngidlula khona nje ngaxebuliseni ingane kadadewethu olanywa ngifithi siyipende inzipho ngayikhusha ngetshe manje ngoba ngizala ngayikhusha ngetshe zonke inzipho obhozo lapho athatha ngihambi la ngasiseni kaloko kuzokudaca unduku ngesabatha khusha ukayikhipha ukane uma ke udadewethu ekhipha ase sebufika inkosi thina udadewethu ulukile nole zamankulu zwafaka lesengathi iphephuli la yamkhipha ekhanqeke thempelini wazophuma nangokwenyama ethiswe ngasibona sokuze kwemanje uphelile u6 years kaze sonke lokwakhishwe kusukelele osana yala besifazana abahlobo ngengubo efaneleyo babe nokuhlonipha nokuqonda bangahlobo ngendlela ezalukweyo nangegolide nangamapharele nangengubo zentengo enkulu mabahlobo ngemisebenzi emihle lokhu kufanele besifazana abasho ukuthi bangabamkhonza uThixo awuyibheke awuhlobele noSathane yabo wena awusu ngoba ngigcwele ithempeli ngiyanazi niya-understand elwani zamhlophe niya-understand niseyintweni niphethe isitayela nidlome elokhini uyafa umuntu uma eyofuka emizini kayise engenamthetho afe si abulawa ukuthi akayona indoda umngakhi indoda ningagcwali ukulalela abantu besimame nishayelwe abantu besimame imithetho ekhaya ngoba ubhilite nokusuka uthuli ngoba maka wavuma ukuthi kuba wena umncane odadweni uma befaka amabhuluku egcekeni ushesha afe tuzothi uvelelwe ingozi wafa akanamsebenzi athi akayona indoda odadewabo amadoda yiyo yonke lento edala abantu bebe nenyakanyaka esontweni indawo yokwakha abantu ofuneke bezulwini awufakwa ukuthi ushembe wasiphumisa ishosha ngabe ziwu-888 akufake ezulwini lokho ubheke hamba siyothandaza komnye umsingapha insizwa yakhona kubabona amanazareth bacela umthandazo ngoba nje sekhaya impange kule nyaka uwondo nyaka uma sifika iyabika insizwa ayingicela nimthandaze emanazareth kuzongena umshado la uzongena kusamaholidi isithi batho manje nginenkinga umfowethu omncane angase lokufanele abekelwe impahla sithi thina kufanele abekelwe ibuthaka kunento ekhona umfowethu lomncane akazazi ukuthi akayena wala ekhaya umama kamtshelanga ukuthi wamsala kwenye indoda thina siyazi ngoba bese sibadala ekhona njalo baba hayi nokuthefile sithethe sathandaza kunalowo nsuku ayi kanti ushambo selanda unina omncane walaba bafana laba biza umthandazo sethi saqophwengena unina wayesethuleti kuzothandazelwana basebenzela umkha sibeke nanenkinga ukuthi manje umfowethu ngoba engazalwa la kwale kwenziwe njani ngaye yayisithi inkosikazi bantu abami njengoba nimbona ngizela nami ngize ngalolo daba ngibona ukuthi awungangena umshado ngingalikhulumile iqiniso elasho udadewethu kimi before afe udadewethu wangitshela nina ninenkinga ngalona omncane tikazalwa ekhaya nani nobabili anibona abala ekhaya wasuka omkhulu iminyakanyaka ingane izalwa isitafu emsebenzini indoda njalo ikhona iphilisha amabele ngoba ke vele wayesonile unkosikazi yafa indoda ephakelwe unkosikazi ongcolile isheshife ngoba idlamanyala indoda nephakelwe unkosikazi ongcolile iyafa ayiphili isikhathi eside isheshife yafa kwasala wonke lamafeza nje bagcwele umuzi kunabanye abantu njengoba sila ethempelini bayathandaza sebaze baphenduka bangamanazareth kulaba bodadewethu ingane yakho uthetheshwa amadoda amabili onke asithi ingane yawo uthandaza uphile kuNkulunkulu unenyakanyaka engaka ongayisolvile mhla wafa le nkinga uyisolve usufile na woza na shumela lezi zinto ululeke usole nokusola engabe bikho okusonda ayikho intembi njengokuthi abantu bengafakana ezulwini betshelana amanga kube kuphela uma ingane yakho kumanje yendlwa amadoda amabili mhla wafa uyofika abantu udliwa amaqanise kepha banakhuluma ukufundisa wesiminya yakuthi abakhulile besilisa
ababe ngabaqotho abaqondayo nabahloniphekayo nasekukholweni nasekuthandaneni nasekubezananeni kunjalo nabesifazane abahambe ngokufanele ubungcwele bangabi ngabahlebayo ningabi nazidakwa kuze bafundise okuhle kuze bafundise abasifazane abasha n'amakhosazana mase beganile bathanda amadoda abo bathanda abantwana babo uyabo uphuza utshwala nje kodwa uthinaza nje uphuza utshwala makungamaholide ubona abantu bedakwe nawe besidakwa kuyayiwa ngale zawufika zonke sinkini akukho kwazi akukho uqatha akukhona amacebo ngaphambi kwaJehova yonke imisebenzi isuka isimila noma ethocula baphoxa ngalelo langa ubusufisa ukuthi wawungaphoxa kodwa ungase ukuyandawo umani nokwakhe iqongololo zasesihogweni bosana yenzani yonke into kodwa ningasoleli ningaphikisani kuze ningasoleli